bir kalganda, iki arada kışı uğlamakka gidiyor. Kışı uğulları üstünden, burunlu babalarımız, umun kokan, istemi kokan ilerledi. Yaklarında düşman kurtuldu. Savaşı dört yaklarındaki halkını uçlandırdılar. Başın ilerdiler, tezlendirdiler. Kadırkan yışlarından alıp demir kapkada kadar Türkiye halkına uğraştırdılar. Lakin beklerinin doğrulaksızlığı, Dalgaç halkının kıpkısı arkasında Türkiye'nin ile jimerildi. Bekler, Türkiye ismini kazandı. Dalgaç yerinde, Dalgaç ismini alıp, Dalgaç ağanına uysundu. Türkiye'nin parası olaydı. İlim halk ilim, indi ilim payda. Kazanlı halk ilim, indi bakanın payda. Emri yolda kapanmışım, Üzümün bəxtin bulğanlar göre, onları min bakan oldu. Yok halkını tutmadım, yarlı halkını baytıldım. Aslanlı halkını tut kıldım. Benim bu sözümde yolgan var mı? Türkiye halkı bana işitiriz. Türkiye halkının birleşip il tutacağın birine çıkıp yazdım. Yanlışlar ortasında bölgelerseniz yok kılacağınızını tarımında çıkıp yazdım. Hazırgacha yıllar kesişken tutalış bulsa, şu tutalış yerinde мәңгілік baş kaldırdı. Bu yazını yazışından aldı. Yıllık tebrik. Kerim Tinçoli, Alican İbrahimov, Fethi Burnaş, Hasan Tufan, Mahmud Halev, kitap kişileri yamadan satlı eserlerine bayı. Allah kitap şuna idik, uzaklamış şu bereketli edebi ufrakta düşken ormuzlardan ür yana buğun Tatar edimleri üstü çıkacak. Dina bilip vararız. Şair oldu. Ata pazar kıyna şaltanla bizgen banarız. Hey, Lenin yok sertte yıldan yazar sağ buluna. İptaşlar şakıtkın kalem dedi, meyaz dedi buluna. Kişerine diyorlardı. Bugün davul turuna parlaşı, Mart ayının neşke birleşini sızlap yaptı şirge parlaşı. Yavaş, bana buyurmalar. Bir bala harfiler. Ellerinin zvanokta bu yetişti mi? Şimdi şurdi. Hala uzun basar. Berneme, elektrime, bir basar. Şundan baba elde. Abzaklar, senin de yaratılır. Elde başı, kızım kuşaşıksa, İkimiz yerden bilir diletine.
шикләми. Миңа калса менә, әле китап чыккач кына, менә табадан төшкәч кенә, әле ул үзгәрергә, фамилиясергә һәм киләмә йөргә мөмкин миңа калса. Кавыйдыр, сіз біздің білесіз кәшесіз бұл? Мен де аңламадым үшеу. Фотографлар турында әйтәм җегетләр. Беләсезме, минем кулыма bir kitap килеп керә. Бу Рәшит Әхмәтҗанның Йөрәк бәйрәме дигән китап. Татарстан китап нәшрияты 1988 ел. Әйе, һәм инде шул китапта шул шагыйрьнең бик яхшы шигырьләре тупланган. Һәм мен мондый бер таптым. Әмирхан ага, менә шулай яшәргә тырыштым. Шәбби. Сәбәйдән. Әмин сифәтнең утлы ыслагын күрдем. Татарстан китап нәшрияты 1978 ел. Әйе, Рәдиф Баташка бүләк иткән. Автографы мондый. Хәлфәләр хәлфәсе. Гаҗәеп Рәдиф Кашифуловичка. Шәкертләр шәкерте. Сыппангыч сыфаттан дигән. Шәбби. Ләкин ни кызганыч, хәзер алай интегеп тормыйлар инде. Бүген көндә мәсәлән, Эмилгә, истәлеккә, Алмазга уңышлар теләп. Яисә хөрмәтле Ришатка. Бетте китте мәсәләр. Ришатка. Сен Туфан Минуллин белән Илдар Юзефовка кереп булмагач ярый инде. Анысы нәрсә турында? Ишетмәдеңме? Юк. Бер вакыт Туфан Минуллин белән Илдар Юзефов ярышып Кем автографын кыскарак язып бирә имеш. Шунда Туфан Минуллинның Татарстан китап нәшриятында китабы чыга. Ул бер китапны Илдар Юзефовка бүләк итә һәм тегендә беренче китапта автограф. Кыска гына, тыйнак кына бер сүз. Тот дип язган Туфан ага. Туфан була бит инде. Тукта инде, тырма бетер, тулысынча тырма бетер. Узаклаган шулай ук Илдар Юзефовның да китабы чыга. Ул да үзенең китабын Туфан Минуллинга бүләк итә. Ә тегендә Исусасын инде сөйләй дә, әй. Ә тегендә тагын кыскарак итеп мә дип язылган. Аларга якынча 1300 ел. Татар кулъязма китабына 1000 ел. Сез монда бер кеше гомере белән алыша яшисез. Беренчедән шуйскә җитә башласын өчен пенсиясын тагын чәмәкә атырга. Я, пенсияга тимәйсез, яме? Икенчедән симонда нинди язмышлар беләсез? Bilmem. Bilmem. Mesela Kazan'da Akçeşekler bulvar açıldı. Demek Abdurrahman Efsane bilmem. Tufan Minullin'le Muhammed Mahdiyev'le ilgili kullananlar bilirsin. Hasan Tufan, Hamid Aktaş, Fatih Amirhan, Alican İbrahimov. Mesela siz sonladıkken elge yazmışlar, bazıları ona şoşu sıvı yüz duruşunda icap etkenler. Tufan Yansın.
Нәрсе? Тукай. Тукайны онытканмын бит. Ярыймысың? Син тәмәм минем башымны буда бетердең. Мин бит монда сәхнәгә чыгып калган иләрне һәм башкаларны тамашалый. Ярар, нишләп без бәхәсләшеп торабыз? Әйдәгез, бергәләшеп искәшәйек. Күпме соң ул? 100 ел. Thank you.